Kekong kamera lingdo kaba nalaj umkra kala keno bakala Shah Thok hakaway ke company na US ka Look Cultural Media Limited. Kabala kam ban Aikam jam bat jingerap ya kibeduk. Hadien bakala siu ya kabairung kabalong hajar sanspa tingka. Kalau kong kandra la trebun kenta bat kene ke company aduk ka live terik urisau jong usnem baladap. Kene ke company kala kular ya ka ban penkiu tulop bat kentiu kordan ya ka Henry Hadien kala lap baka blok no ya ka jing siu na ke benta jongka. Kala pentep kerteng ru ya ki wei sya kene ke company ka bala syukhang klem kanu ka jing pentep bat klem siu ya ki babun. Halo kene ke jing jia la ujor sya ki pulet hakaba ki la pentikna bakin but dien halo kene. Ngakwa ang pensyaya ni bagi tu Kiba join niyo benayun ki klam yo ya ga no ka jungki kata dengan pensyaya be hendai ki ble join chkhma baro ki la de ra ya ka try ka jungki shala dia please boy I hope all will support me. Thank you so much.